Lotshonile mbukeli angikuvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati la ku SABC. Sitetfula bukhoma sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC. Sibonge ke mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba yembili lomuhla. The fact that the Minister of Finance has indicated an intention to withdraw that should be a sufficient indication to businesses not to pursue the VAT hike. Ikhosathu ithi emabhizinisi kufute alandzele umthetho angaqhubeki nekunyusa iVAT. The pontificate of Pope Francis has impacted the church and the world at large. Pope Francis bekanembono welibandla lemakatholika lelibeka embili kushumayela livangeli kunekutichayisa. Indvuna yetemafa inogodongwana inemandla ekwenta tinguquko kuVAT. Ngakulolunye lihlangothi iPhalamende isetinhlelweni tekushaya umtsetfo wetetimali lomusha. Loku kuvetwe lihhovisi ilelibuke sabelo timali yePhalamende. Godongwana wetfule umtsetfosivivinyo wetetimali yePhalamende lohlose kugcina iVAT ihleli ku 15% kusukela nakucala lenyanga letawetfasa. Temafa itole imemetele ukuthi angeke isanyusa iVAT lokulandzela tiphimiselo takhe taphambilini lapho imemetele tinhlelo tekwenyusa iVAT nga 0.5%. Letinhlelo takhe amangethiphumelele kulandzela tingxoxo netinhlangano tepolitiki. Lihhovisi lelibuka sabelo timali yePhalamende lithi Godongwana ulawulwa imitsetfo lemibili. The Minister of Finance has a power given to him by Public Financial Management Act and VAT Act to make changes and to make announcements. So what I'm saying is that in terms of the announcement he's made yesterday morning and followed through by the bill, he's made announcements that the VAT will remain 15%. In terms of the law that governs him and powers he have, it has to be given effect to. Lendvuna sayitfule lomusha umtsetfosivivinyo lophatselene netimali. iPhalamende inetinyanga letilishumi nakubili kunganganya ngaphambi kwekutsi uphasiswe. Second, which you're asking is whether there has to be the bill passed yet. The VAT Act says he has 12 months to give effect to that. I mean, to Parliament to its 12 months to be able to pass that. So then it will remain 15% as it was. Inyonyana yetisebenzi ikhosathu ithini lithemba lekuthi amabhizinisi atawulandzela lo mtsetfo wokunganyusa iVAT. The fact that the Minister of Finance has indicated an intention to withdraw that should be a sufficient indication to businesses not to pursue the VAT hike. Uvivinyo lophatselene netimali utawuthunyelwa ekomitini letimali kude ucubungulwe kabanzi. Umhlati wetepolitiki lotimele Sandile Swana uthi akukho etinhlelweni te-ANC ne-DA kucedza lomshado walamacembu lamabili. Loku kuta ngemuva kwekuthi lamacembu angaboni ngaso linye etindzabeni letibalulekile letfaka ekhatsi kwehluleka kwabo kuvumelana nekwamukela sabelo timali semnyaka wa 2025-2026 lokuphocelele ukuthi ke kuhociswe kukhushulwa kweVAT nga 0.5%. Nanobe kunjalo lamacembu akugcizelele ukuthi atibophelele kusebenzisana kude ende timbilo tebantfu bakuleli tibe ngcono. Kulandzele amaviki bantfu bakuleli balinze ukuthi ingabe yawutala ngomone ekugcinene emaphaphu ehlile lakumenyetela ukuthi sengeke isakhushulwa iVAT. Nanobe kundzaba letimnanzi konke kuleli kephale sekukhona ukuthi ngubani kahle kahle lona ukuthi sihociswe lesiphakamiso. Licembu le-DA lona linekuthi sinyathelo salo sasenkantolo eNtshonalanga Kapa ngiso sende ukuthi umgcina mafa ahociswe lokhushulwa kweVAT. I think anybody who saw that court case and watched the proceedings in court would have known it was not a good day for Treasury in court, and that's also why there's been a reach out around an out-of-court settlement. Kepha ke licembu le-ANC likholela ukuthi kube kukhulumisana namacembu lavotela ukuthi kuphasiswe liphakelo timali lokwenda ukuthi kufike kulezivumelwano lesi nemgcini mafa. We also held extensive discussions through this month from the 9th of April, intensive discussions in the past 2 weeks in the same hotel with different political parties, even those who have chosen to go to court. Umhlati wetepolitiki uvete umvo wakhe kulolitsaba. What holds this coalition together is not the ANC, it's not the DA. Those ones are given to be separate parts. What pulls them together and holds them together are the instructions, the line of march that they take from big business. Lamacembu lamabili ahlangene aqinisekisa umnqopho wawo wekusebenzisana kwendela abantu bakuleli. Kuloluphenyo lolumayelana nekufa kwa Chief Albert Luthuli, Dokotela Jabulani Mzaliya longumbhali wemabhuku uthi ke amange kubitwe bofakazi lababalulekile kuloluphenyo lekucala nga 1967.
labo fakazi bafaka ekhathi amantombazane amabili befunza isikole lekuthiwa atibonela ngewawo emehlweni akahlaselwa Luthuli. Dokotela Mzaliya ubhale incwadi ezimbili ngempilo nangekushona kwenkosi Luthuli. Ngesikhathi endalicwaningo wathola imiculo lemcuko lekufaka ekhathi imininingwane leyagcinwa kwekuqala ngesikhathi kwendwa liphenyo kuthola imbangela yekushona kwaLuthuli. Bufakazi bakhe busekela lobo balabanye bofakazi bekuthi kushona kwaLuthuli atange kube ingoti. Luthuli washona eGrootville KwaZulu-Natal nga-1967. Hulumende ngaleso sikhathi wathi Luthuli washayiswa isitimela lesilayisha impahla. The eyesight, he had a problem with the eyesight, but in relation to the accident, as they put it, that he could not have seen the train, he could not have heard the train, he could not have heard the rumblings of the bridge. All those were part of propaganda, because the rumbling of the bridge, you could feel even if you are not, if you are on the bridge, you know that the train was coming. Njengoba abachubeka ngekungena bofakazi baniketa ubufakazi obahlukene sike uvakala khona ekuphuthuleni kweloludzaba ukuthi ingabe yewutala ngomoni. Pope Francis bekanembono welibandla lemakatholika lelibeka embili kushumayela livangeli kunekutichayisa. Kanti ke leti diphimisa lo Bishop John Silimela uma ke yetfula inshumayelo yakhe ngesikhathi kubanjwe inkonzo yekuhlonipha Pope longasekho emhlabeni. Balandzeli lebebakhona kule nkonzo bachaze indlela Pope bekasibusiso ngayo kuleli bandla. Ahlonishwe kwekugcina Pope uhlonishwe njengampetha lolwela labacinzetelwe. Imimoya beyiphansi njengoba bebahlangene balandzeli benkolo yemakatolika ePitoli enkonzweni lezothile. Ngalesikhathi etfula inshumayelo yakhe Bishop Silimela uchaze umbono wa Pope Francis ngaleli bandla. The pontificate of Pope Francis has impacted the church and the world at large in the sense that it was revolutionary. Balandzeli benkolo yemaroma ePitoli labete ngebunengi ute uhlonipha Pope longasekho baniketwe isidlo senkosi njengekwelisiko. He set himself up as a pope for the people and a pope that stood out for the rights of all human beings. I'm going to remember our pope of his humility. He taught us his flock to say there is nothing being simple. Pope Francis utawubekwa endzaweni yakhe yokugcina eSt Mary Major Basilica eRoma. Balandzeli benkolo yemaroma netakhamuti takuleli bachaze Pope Francis njengalo bekanebundvu lotinikele nalo bekalwela bantfu labaswele nalabacaphuna kusale. Others who didn't like his thoughts is because he was very strong man. He left the very big legacy. We have never actually met him in person, but we do keep contact with the Holy Father through prayers and messages that he sends. And I just wanted to say that God took him at the most wonderful time, because Pope Francis still gave us the Easter message on Easter Sunday. The gospel is filled with just one thing and two things, that's obedience and humility. Being humble is to be the Son of God, and that to me is what the Pope is. Never outspoken, always looking for the marginalized and the poor. Lilunga le-ANC lelitinde enkomazi eMpumalanga Sizwe Nyambi sewende tinsolo tekuthi kunebantfu labahamba ngekukhululeka eveni kanti ke banesandla ekudutshuleni kwakhe ngetinhlavu letilishumi lapho asinza khona ngekulambisa. Uthi lolo kungiyena amdubula sewashona kanti ke bahleli bayaphila. Akagcini lapho uveleke wabita nemagama. Nyambi uthi ufela ke kusita takhamuti tasenkomazi. Emoyeni ke sinaye Sizwe Nyambi atochaza ngesimo sakhe. Sikubingelele Nyambi sikwemukele tindzabeni telwimi leSiswati. Ngiyabingelela msakade ngibingelele nemabukeli emakhaya. Kahle kahle uthi ufelani lana? Kungani bakudubula ngelwadi lakho? Ngifela ukuthi mama ngifake emathanga la inkomazi tongo wonke emphakathini leminingi labe kunethi inkinga temandi khona ngaqala ewadini lami la ngaqala khona kufaka amathanga ngifake amathanga lang 10 ewadini lami
ngabe sengifaka nakulamanye amawadi ngisherelana nalamanye amawadi ngoba ngahamba ngayocela ama funding kwabo businessmen because bantu bebahlala bakhala ngemandi ngiye esikoleni bantu bakhala ngemandi ngicetha isikolo bantu solo bakhala ngemandi senjengeli-comrade njengemuntu lo lesakhamuntu la sakhamuntu la emphakathini sengathi ngifaka ngathi awuthi ngifake isandla ngahamba ngayakubusa amabhizinisi ngacela amathanga ngacela ukuthi ngifuna kufaka lamathanga bantu batokhona ukuthi bathola imali ngabe seke ngiqumanisa namasipalati ukuthi ngiyacela bongithelela lamathanga impela kwendeka lokho. Nyambi kulenye yema video akho utheke uyabadi labo labakudubula ingabe ke kuliciniso kanganani lokho? Ya ngiyabadi lebangidubula ngiyabadi lebahlelile lo mfana ladubule mina bekamngani welikhansela lami so kodwa kude into lengibona yendeka kuthi investigation abakaze bam-investigate nakayi-1 kuloko lokwendekile kimi kuthi nabangidubula ngalelilanga labangidubule ngalo bekasekhaya ngathi nekuthi bekowendani ngakusasa ekuseni ngimbulukuza bekasekhaya ngidutshulwe nganamuhla ngakusasa ekuseni wahamba wayekhaya konke lokho bemthetho angathi ukuthi kufuneka kuze kwendeke njani ukubamba umsolo ukhona ngibatshelile ukubamba emlonyeni nje njengoba uthi uyabadi awubabiki ngane emaphoyiseni ate uphenya ababophe kanti ke bufakazi bukhona yini? I did on the statement ngabhalisa bangibutile ama suspect ngabatshela ukuthi ama suspect bobani. Nyambi asibonga kakhulu isikhathi sakho kanti ke sibese sesikhulumisana nalokhulumela amaphoyisa esifundza seMpumalanga Donald Mdluli kubuka kabandi yona indzaba yaNyambi lo wasesigodini senkomazi lo wadvutshulwa ngetinhlavu leti 16 kulomnyaka lophelile. Mdluli asikwamukele indzaba entelwimi leSiswati. Lishonile kuwe umsakati kanye nababukeli. Mdluli ingabe khona yini licala lelavulwa lelithinza Nyambi lenilatiko nimaphoyisa? Yebo kunelicala lelavulwa lekwetama kubulala emva kokuthi ke umhlukunyetwa adubuleke emahlandla amabili siyalati livuliwe eSkumansdal nanyalo ngasho ukuthi ke lelo cala lisaphenywa amaphoyisa emva kokuthi ke umhlukunyetwa atholakala adubulekile ubese emva kwaloko waphuma esibhedlele kwanyalo lisavuliwe basaphenya baphenyi. Salihambe nganani liphenyo lweni kumbe ke nisalandzela umkhawonvo walelicala? Yebo ngisho ukuthi sisalandzela umkhawonvo kulelicala kumele mhlambe ke sichaze nakuba bukeli ukuthi uma kuvulwe emacala lokunye lokusukwendako njengengcenye yeliphenyo lemaphoyisa kukhona lokunye uyakucela ekhoto bese bakunika imvumo ukuthi ke ulandzelele lokunye ukuthi utokhona kuthola ubufakazi ngobe siyathi ukuthi ekhoto kufuneka ubufakazi ngalendlela kusetshenzwa ngayo kumele kube uprove beyond reasonable doubt kumele ulandzelele ngobe lokhu sikwendako ukuthi siyaphenya ukuthi ekugcineni sigcina sibopha siqale ngokubopha bese siyaphenya so silandzela lo mkhonvo khona lokubakutholile emva kokuthi naye bakhulumisane naye umhlukunyetwa. Mdluli ngabe angeke atikhanze asebungodini nomhlukunyetwa ngekubita emagama ebantu? Sivamise kusho ukuthi ke uma kune information le noma ngibane noma umhlukunyetwa noma usakhamuti sithanza ukuthi ke leyo information uyinikede emaphoyisa ukuthi amaphoyisa ayilandzelele le information ngobe i-responsibility yethu njengamaphoyisa ukuthi kumele ke umuntu uma abike avikeleke kodwa ke sivamise kusho ukuthi ke kungabi indzaba ukuthi mhlambe umuntu ahambe ayikhulume ebaleni lokubalekile information noma ingaba lengakanani siyacela ukuthi ke abatichumanise nemaphoyisa amaphoyisa wona atawuphe. Mdluli asibonga kakhulu isikhathi sakho. Mbukeli besibuka kabandi ludzaba lasize Nyambi lolunga le-ANC esigodini senkomazi kanti ke kuletinye uma sibuya etitolo kunekukhathateka ukuthi njengoba isibhedlela seMpumalanga neJozi ithembisa sesishe emahlandla ngekulandzelana iyalandzelwa yini imigomo yetekuphepha emsebentini.
Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati mawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Kufunza nekufundisa kuphatamisekile etikolweni letingaphansi kwesigodi sasemkhuhlu eBushbuckridge. Kusolakala ukuthi bothishela labayingcenye yenyonyana yesathu bathumele bafunze emakhaya kungakashaya isikhathi sekuthi ke baphume ngenhloso yekhomba kungamfuni lothishela inhloko locashiwe. Batali bathi bafunzi babuya ngensimbi yelishumi ekseni kusukela kuvulwe itikolo. Emavikini lamathathu lengcile inyonyane yabothishela isathu ikhiphe statement ngegodla emandla kwabothishela. Ithi simo sesibuyele kulesitayelekile. Imbangela yaloko siteleka sabothishela labalusana nekucashwa kwathishela inhloko. Batali ke bakhathatekile kanzi bafuna litiko lemfundo lingenelele. As my parents olambatini sibukane nenkinga yokuthi always makuthi kulwa iunion nema bathini nabothishela bese affect abantwana basakhona ukuthi bafunze because lama fighter obawobeka la esikoleni. Labatali ke sebahlangana nemphathiso welitiko letemfundo khetha idlamini ukuthi awudzingisa lolu dzaba. Kuyasimangata ukuthi i-department ayathi lutho kusukwendekani imkhuhlu sekhet ayifunction, i-district ayikaba reporteli, i-sekhet ayika reporteli. So kusimangata ukuthi it means akuna khulumisana akuna kusebenzisana between i-sekhet yethu. Emavikini lamathathu lengcile inyonyane yabothishela isathu ikhiphe statement ngegodla emandla kwabothishela. Ithi simo sesibuyele kulesitayelekile. Litiko letemfundo lesifunza lithi lolu dzaba luthola kunakwa lokuphuthuma ko. Umnyango wezemfundo ihlelo lubuyele esimeni kule ndawo ukufunda nokufundisa ukuchubekela phambili njengenjwayelo. Sikucela kuyikole ukuthi aba develop a catch up plan kuze abantwana bakhona ukuthi ba catch up kulesikhathi abasiluzile. Batali basabitse ukuthi batawuthatha tinyathelo leticatha uma ngabe lenkinga ingalungiswa ngendlela lebenetisako. Kulandzela tigameko letimbili temlilo etinsukwini letimbalwa letehlukene esibhedlela saseThembisa eMpumalanga yeJozi kube khona kukhatsateka ukuthi ngabe lesibhedlela siyahambisana yini nemthetho wetempilo nekuphepha emsebentini nobe ke sokhelwa ngemlilo ngemabomi. Sihlalo welkomiti letempilo Dr. Sibongiseni Dloma uthi ke luphenyo luyaqhubeka futhi akukabekwa eceleni ukuthi kungendeka lesibhedlela silumekwa ngemabomu ngemlilo. Be important for us to just come in and be with the team here and just check what actually is happening. We are delighted with the report that actually says there's been no loss of life, both of staff and of patients. Of course, there has been an inconvenience in terms of shunting patients around and moving them from where they used to get a service now to another place. You would recall that the investigations are still going on, but somebody could suspect an element of arson in this space. And therefore, we'll await the report and take it from there. We have been shown the place right behind us, and we are actually very happy with what we have received, both from the MEC and from the acting head of trauma and emergency there, Dr. King, who tells us that they are rearranging very soon once they got the prohibition order to clear up them where they are seated. There is a building behind us. It was a family medicine building. They want to reconfigure it to be an emergency medical services center. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe lomuhla kudlala ema-semi-finals e-CAF Champions League ingabe uyawabona yini amaqembu akuleli afinyelela kuma-final umbono wakho uyalandzela. Amaqembu ala ekhaya ke asenawo amathuba okudlula kwamanqamu ikakhulukazi iPirates neSundowns. iStellenbosch isona engathi sangathwala umzimanyana kodwa nawo amathuba sesesenawo. Kodwa ke noma kulukhulunyana uqaqula kodwa ke iPirates ngiyayithemba hayi sengigabe ngayiPirates Nkosi yami. Yabona namhlanje amasabelangeni umphoko kunekhala. Uzawukhala uzoleka ngiyaqelela msasazi wami.
iPirates neSundowns ndibona kuzizwe ezizoya kwifinal. Impela maningi amathemba ukuthi ezakithi la iningizimu Afrika zizokwazi na kanjani ukudlulela kwifinal yeCAF Champions League. Sithi nje #iningizimu Afrika izojabula #amasandawane azojabula. Thina sokwasinejabulo enkulu kakhulu. Amabhakabhaka namuhla ayawina ayaphumelela. Pyramid izodlula kuPirates. And then Al Ahly izodlula kuSundowns. Ngoba mangibheka lama team njengoba badlala ngapha eSouth Africa bayazimisele kakhulu. So ngalo kusho ukuthi azozimisela. So ama team ala ekhaya angeke abuye ni, hayi angeke abuye. Loyo ke ngumbono wembukeli iSABC ngeke yekufeswe ukuthi iphendulela ngawo. Kanti ke iyachubeka imidlalo umbukeli yema semi-finals emlendo wesibili weCAF Champions League lomuhla. iPyramids itholana neOrlando Pirates ngensimbi yemfica, kanti ke iAl Ahly ithola neMamelodi Sundowns ngensimbi yesithupha. Asesibuka emalungiselelo alomdlalo. Been welcomed by a deafening noise of 75,000 strong. A roaring red and white crowd with thundering heartbeats, hoping to witness Al Ahly qualify for the CAF Champions League final for a record 15th time. Marcel Koller, their head coach, promised more intensity, he promised more physicality, and this is his selection. Al-Shanawi, Mohamed Rabia, Dari, Al-Ash, Reda Gradizar, who's likely to lead the line and not play in the middle. Mbukeli tiyaguqeda lomuhla asiphinde sihlangane ngalokutako tikhona telwimi lesizulu makubumbana insimbi yesikhombisa kanti ke sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo nisale kahle.